laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi karrama al-mar'ata wa sharrafaha wa anzalaha bimanzilatin 'aliyah wa makkanaha bimakanin rafi'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنان، قائلا لكن السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ويرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يأتي الله تبارك وتعالى كانكو الله جل وعلا تدين أودو صناجو ومونني في أودو صناجو وبنتي في صناجو. الله تبارك وتعالى teddinirɗo oɗo sonnajo kaɗo diina islam, o waɗi oɗo sonnajo e nokkure nde tawata ko nokkure towunde, nokkure ɓantinde. o moƴƴi e oɗo sonnajo moƴƴereji ɗi tawata ko heewɗi. mi seedike wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal sina allahu azza wa jalla gooto. mi seedike wonde nelaaɗo on muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabih, koɓe jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala, nelaaɓe makko kanko allahu jalla wa ala. mi seedike wonde ɓe yottiningal ɗo nelal ha timmi, ɓe totti nde ɗo hoolare dendangal mayre nde allahu tabaraka wa ta'ala hooliɓe nden. ɓe laaɓani en enen ɗeɗo mofte hattirde laaɓangol reedu. ɓe tinnike kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e fii saakugol kaaɗo diina hattirde tinnagol, haa ɓe nooti joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala. yo allahu on ɓeydu mantore nden e kisangal e dow maɓɓe e dendangal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe, e kala neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe, e kala neɗɗanke artuɗo kadi o ñentini o jokki oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal. aray yeeso ɗum ko onon yo bandiraɓe tedduɓe, ɓe hewrike on nduɗo hiwrandu islam, hiwrandu ndu tawata ko kayru woni hiwrandu yimɓe aljanna ɓen ka aljannaji. salminago ngo allahu tabaraka wa ta'ala hebbini barki e muɗum. aray si ɗum feɗɗi, inchallahu tabaraka wa ta'ala, no karmokoɓe meɗen ɓen ɓe ɓanginirani en noon ka ardinande maɓɓe hara yewtere nde tawata ko nde jooɗani ɗen nden fii muɗum ɗo
e nder nduɗo suudu jiyandu e cuuɗi allahu tabaraka wa ta'ala ko yewtere inchallahu jalla wa ala yiilotonde unwanu mo tawata ko ɗum woni tahdiru lmuslimati min makaidi lyahudi wannasara rentingol oɗo sonnajo jebbilaniɗo allahu subhanahu wa ta'ala sonnajo gomɗinɗo allahu jalla wa ala sonnajo jaɓuɗo kaɗo dina nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o suɓi ndeɗo qur'anare yo wonanmo deftere makko nden ko rentingol on ɗon sonnajo immorde e ɗeɗo pewje kañumma e ɗiɗo jamfaji e ɗiɗo banneji e ɗeɗo bulle e ɗeɗo pirce ɗe ɓeɗo alyahudankoɓe kañumma e ɓeɗo annasarankoɓe ɓe woni e wadde ɗum fi ittugol oɗo sonnajo julɗo e kaɗo dina islam ɓooramo kanko oɗo sonnajo julɗo kaɗo dina nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam itta mo ko bayagal e makko itta teddungal e makko natta mo e nguɗo keferagu ngu kamɓe ɓe woni e muɗum natta mo e ndeɗo majjere nde kamɓe ɓe woni e muɗum ko woni hande ko hunde nde tawata ɗuɗuɓe e sonnaɓe ɓe tawata ko jibinaɓe e kaɗo dina islam sonnaɓe ɓe tawata ko inɗe julɓe woni ko ɓe joguiti mawɓe maɓɓe ɓen e hoore muɗum ko julɓe koye galleji islamu woni ko ɓe yalti ɗuɗuɓe e ɓeɗon sonnaɓe hande iwtiriɓa o alyahudu kañum may annasara ɓoorike jikkuji kaɗo dina islam ɓe ɓortike jikkuji nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe soliɗiɗo neediji ɗi tawata ko neediji kaɗo dina islam ɓe ñentini ɓe nandi ɓe feppodiri e ɓeɗo alyahudankoɓe kañum may ɓeɗo annasarankoɓe ɓe tawata noon kañum alyahudu kañum may annasara ɓeɗo ko ayɓe meɗen molanaɓe ɓe allahu tabaraka wa ta'ala ɓanginani en ka qur'anare makko tedduɗe nokkeli heewɗi wonde ɓeɗo ko ayɓe meɗen ɓe yiɗa en ko yimɓe ɓe tawata ɓe falanaka en moƴƴere ko yimɓe ɓe tawata ɓe yiɗana en kisal bal ko yimɓe ɓe tawata ko ɓe falana en ko tampere ko soñdia ko ɓillare ko fiyen wontu heferaɓe wona ɓe woniri heferaɓe noon en fof e maɓɓe wontoyen ka giiteli allahu tabaraka wa ta'ala allahu jalla wa ala kanko taguɗo ɓi adama dendagal muɗum o tagi dendagal tagore makko nden kanko subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en wonde ɓeɗo ko ayɓe meɗen ɓe wona ɓe yiɓɓe meɗen ɓe wona faalaɓe en ni allahu subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en ɗum ka qur'anare makko teddude kanko allahu jalla wa ala o wi ya ayyuha alladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله تبارك وتعالى وبنغنني ان في بيدو يهوديان كوبه كانيوم ماي بيدو النصارى كوبه ويا ايها الذين امنوا كونو يغومدين به ono yo ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko suɓiɓe kaɗo diina islam la tattahidu min duni bitanatan min dunikum o wi wata on jogito dey gundodoteɓe wata on jogito dey yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe diisoto ɗon tawa wana jeyaɓe e diina moɗon kan wata on ɗettu keefeero waɗon mo halfinto gundoji moɗon wata on ɗettu keefeero waɗon neɗɗo mo tawata ko mo diisoto ɗon
allahu tabaraka wa taala o wi wonde waddu ma anittum allahu tabaraka wa taala o wi wonde ɓeeɗo ko ɓe yeli kon fof ko honɗum ko si tawi hawri en tampay ko si tawi hawri en soñjoto ko si tawi hawri en wonay e ɓillaare ko yimɓe ɓe tawata ko wiyete ngayngu kon feeñi e ɗeɗo ɗenɗe maɓɓe ko wiyete konnaagu kon wonande en enen ɓeeɗo julɓe ɗum ɗo feeñi e ɗeɗo kundule maɓɓe kanko allahu jalla wa ala o wi wonde ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko ɓe fiɗi kon ka ɓerɗe maɓɓe ɓe mari toon ko ɓe ronki feññinde kon e ngayngu ko ɗum ɗon ɓuri mawnude ka hollugol en wonne alyahudu e annasara ɓeeɗo ɓe joganaaki en ko wiyete giggol ɓeeɗo ɓe joganaaki en ko innete yurmende waɗi si tawi en innama wonne ko ko ɓe mari ka ɓerɗe maɓɓe ko ɗum ɗon ɓuri mawnude edi ko ɓe yaltini kon ɗum no holla en wondema ngayngu maɓɓe ngun e konnaagu maɓɓe ngun wonande en no mawni waɗi ko ko ɓe woni e feññinde ka ɗenɗe maɓɓe hiɗen suti ɗum siko yennugol nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe wadde siko yennugol kaaɗo diina islamu hiɓe wadde siko aybingol ndeɗo qur'anare hiɓe wadde si tawi le hawri kadi ko aybingol yenna ɓeeɗo julɓe alyahudu kañum may annasara hiɓe wadde ɗum ɗum allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde qad badat albagdau min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar kanko allahu jalla wa ala o wi en qad bayyanna lakum l ayati gomɗi de menen min ɓanginani on ayeje ɗen min holli on wonde yahudu e nasara ɓeeɗo ko ayɓe moɗon koɓe hanuɗon woɗɗitade in kuntum si tawi hawri on laatike taaqiluna hiɗon haqqilde si tawi ɗon mari hakkil hiɗon miijitoro ɗeɗo haqqille moɗon hiɗon sendira ɗeɗo haqqille moɗon hakkunde ko moƴƴi kon e ko boni kon ko pellet men ɓanginani on min laɓɓinani on fof wonde alyahudu kañum may annasara koɓe yimɓe ɓe tawata ko ayɓe moɗon feññimɓe ngaynguɓe suuɗaade allahu tabaraka wa taala o wi ha antum ulai tuhibbunahum o wi hey ko onon ɓeeɗo julɓe ɓe tawata ko on wonɓe yiɗude alyahudu kañum may annasara ɓeeɗo dey kamɓe wala yuhibbunakum ɓe ala on yidde onon si tawi hawri hiɗo yiɗude ɓe si tawi hawri hiɗon ɗaɓɓude ñemdingol ɓe si tawi hawri hiɗon ɗaɓɓude bi mana weltingol ɓe kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe ala on e yiɗude ɓe faalaka on yi'ude ɓe faalanaka on moƴƴere ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum o wi wa tu'minuna bilkitabi kulli onon le hiɗo wi'a wonde hiɗon gomɗini ndeɗo deftere nde dendangal mayre ndeɗo qur'anare kadalika hiɗon gomɗini defte ɗe tawata ko yawtude ɗen fof ko honno woni no yiɗirton ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe heeferaɓe allahu jalla wa ala o wi wonde wa ida laqukum qalu amanna wa ida khalaw abbu alaykum l anamila min alghaydi si tawi kamɓe yahudu e nasara ɓe fotti e mon onon julɓe ɓen ɓe inna o wonde diinaji ɗin fof no fota fof ko diinaji haray mo kala yo jaɓan oɗa diina muɗum kan ɓe wi'a on wonde hiɓe jaɓi diina moɗon kanko diina hiɓe jaɓi alqur'anare moɗon nden ko deftere immorde ka allah hiɓe jaɓi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ko allahu neli ɓe kono wa ida khalaw si tawi ɓe hucciti kamɓe tum ɓe weddodoyi abbu alaykum l anamila min alghayri ɓe gatanayi on ɗiɗo kolli maɓɓe sabanede makko tawi kon hiɓe tikkani on ko ɓe woni yiide kon hiɗon ɗuuɗa ɗum no mettude ɓe ko ɓe woni yi'ude kon hiɗon hunjade ndeɗo qur'anare ɗum no mettude ɓe ko ɓe woni yi'ude kon kaaɗo diina moɗon no saakade ɗum no mettude ɓe ɓe daroto ɓe gata kolli maɓɓe ɗin immorde e tikkere ko ɓe tikkani on ko allahu jalla wa ala o wi qul mutu bi gaydikum inna allaha alimun bi dhati sudur kanko allahu tabaraka wa taala o wi wondema ma kam ɓeeɗo heeferaɓe ɓe tawata ko tikkanɓe on onon ɓeeɗo julɓe mayde e tikkere moɗon nden ko waɗi allahu tabaraka wa taala himo andi dendangal ko mari kon e ɓerɗe ɗin inan oɗo aya ko aya mo kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en e muɗum ngayngu e konnagu ko yahudu kañum may annasara jogani en
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إذن لأنه آية جديدة قل الله تبارك وتعالى بنجنني غير كنيم إكلناه بيدو اليهودان كوبه وغلي إن ستوي هوريه دماري حكيل ستوي حكيل لميدن دن نسلي حكيل لميدن دن نسلي نرني حكو لكو موجي إكو بولي ko bellete woɗɗito to ɓeeɗo yahudiyankoɓe kañum may ɓeeɗo annasarankoɓe waɗi o ɓanginani en ko tawatananen hari en diwi ɗum ɗon ka firugol allahu azza wa jalla o wi wonde la ya'lunakum khabala ko yimɓe ɓe andanɗo hoore moɗon ɓe raɓɓinɗinanta ko on tampingol on ɓe raɓɓinɗinanta ko on ka soñjugol on ɓe raɓɓinɗinanta ko on ka ɓittinalngol on onon ɓeeɗo gomɗinɓe ɗum ɗo yo yonu en wonande bi mana waaju moolanaango ngu tawata ko ngu rentorten alyahudu kañum may annasara ko wona noon kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗum e aya goo o wi latajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu lyahuda walladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كنكو الله تبارك وتعالى وي ون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وي وندي بلت أتوي اندر يمبه بن فوما ko buri anyude beedo yimbe gomdimme ko buri jogitaade ngayngu wonande deedo moftema am Muhammad alayhi salatu wassalam ko al yahuda wal ladina ashraku ko beedo al yahudan kobe kanyum ma e beedo annasha beedo shirkaybe ko beedo buri jogitaade ngayngu kanyum ma e konnago wonande deedo moftene laano on sallallahu alayhi wa sallam o wi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara o wi ataway non wonde kamɓe yimɓe heeferaɓɓen fof ko ɓuri e maɓɓe ɓattade giggol si tawi ɓe eɓɓama hakkunde maɓɓe kamɓe wonande gomɗinɓe ɓen ko ɓeeɗo wiwɓe kamɓe koɓe annasarankoɓe mana mu hollali wonde annasara e hoore muɗum no yiɗi julɓe ɓen bal allahu tabaraka wa taala eɓɓan e ngaynguji maɓɓe ɗin hakkunde maɓɓe wonande o holli hen wonde ɓeeɗo alyahudankoɓe e ɓeeɗo shirkayɓe ko kamɓe ɓuri en añude enen ɗeɗo moftenelano alayhi salatu wassalam edi ɓeeɗo annasarankoɓe fi kala kamɓe annasarankoɓɓen kadi hiɓe jogani en ngayngu ngu tawata ko ngayngu molanango allahu jalla wa ala o holli en wonde ɓeeɗo wiyeteɓe alyahud e ɓeeɗo wiyeteɓe annasara e ɓeeɗo wiyeteɓe alladina ashraku ɓeeɗo ɓe dendagal maɓɓe ko ayiɓe meɗen enen ɗeɗo moftenelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ɗum o ɓangini kanko allahu jalla wa ala wonde ko kanko ɓuri en andude ayɓe meɗen ɓen kanko ɓuri en humpitade ɓen ɓe tawata ko ayɓe meɗen ɓe faalaka en o wi wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira allahu azza wa jalla o wi wonde ko allahu on ɓuri andude ko homɓe woni ayɓe mon onon ɓeeɗo julɓe allahu tabaraka wa taala o wi ko kanko ɓuri andude ko homɓe woni ayɓe meɗen ɓen o holli en noon wonde ɗum ko alyahud kañumma e annasara kañumma e ɓeeɗo shirkayɓe kala ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe heeferaɓe ɓe yiɗa en enen ɗeɗo moftenelano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe faalaka en enen ɗeɗo mofte nelano alayhi salatu wassalam no jeeya e alama ndeji ko allahu tabaraka wa taala holliri en ka qur'anare makko wonde ɓeeɗo yiɗa en ɓe faalaka en tawde ko ɓe yimɓe ɓe tawata fewno allahu jalla wa ala tippinayno sharia makko e nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe faalanoka yo allahu tippinan ɗeɗo mofte moƴƴere yo allahu tippinan ɗeɗo mofte ɓural
yo allahu tabaraka wa taala o newinan ɗeɗo mofte sharia majje o ɗum allahu wi ma yawaddu alladina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dhu lfadli alazim. allahu jalla wa ala o wi wonde ala dey yelade ɓeɗo ɓe tawata ko yimɓe heeferaɓɓen ka yimɓe defte alyahudu kañum may annasara ko wona noon ɓeɗo yimɓe shirkayɓen ɓe ala e faalede ɓe ala e yiɗude nde joomi moɗon tabaraka wa taala tippinta moƴƴere e dow moɗon ɓe yiɗa yo allahu jalla wa ala tippinan on newende ɓe yiɗa kanko allahu subhanahu wa taala yo tippinan on ɓural ɗum ɗo ko ngayngu molanagu ngu kamɓe ɓeeɗo alyahud kañum may annasara e ɓeeɗo yimɓe shirkayɓe ɓe jogitani en enen ɗeɗo moftene laano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kono kamɓe añande en ɗum sabaɗede man ngunɗo ngayngu allahu tabaraka wa taala ɗum haadalimo tippingol ɓure molanade wonande ɗeɗo mofte allahu jalla wa ala o waɗi en moftede tawata ko ɓurɗe moƴƴude e moftali yaltinanaɗe yimɓe ɓen o wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah kanko allahu o wi onon ɗoɗe mofte muhammad alayhi salatu wassalam on laatike ko onon ɓuri moƴƴude denndangal moftali yaltinanaɗi yimɓe ɓen onon hiɗon yamira ko moƴƴi kon hiɗon haɗa ko boni kon hiɗon gomɗina allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko ɓural ngal alyahudu e annasara e ɓeeɗo yimɓe shirkayɓe ɓe yiɗano nande ɓe yiɗano yo allahu azza wa jalla tippin allahu tabaraka wa taala tippini wona noon kanko allahu tabaraka wa taala o jantani en kadi ɓural molanangal hollugol wonde ko enen woni mofte tumbiɗe ɗen ka hakkunde moftede tawata ko marɗe sharia ne wiiɗo allahu wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kanko allahu jalla wa ala o wi wonde ko wononi tigi min waɗiri on onon ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam moftede tawata ko tumbiɗe ka hakkunde sharia moɗon on ko sharia hakkidiɗo sharia moɗon on ko sharia tumbojo min waɗi on kadi ko onon woni ko feedoyto e dow moftali luttuɗi ɗin ɗi denndangal majje ñalande darngal si tawi tagore nden darnoyama yeeso allahu tabaraka wa taala kanko allahu jalla wa ala o ɓanginani en kadi wonde kaɗo diina meɗen ko diina newende o waɗani en no serti e ko o waɗuno kon e hoore alyahudu e annasara allahu jalla wa ala o wi wonde yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra e aya go wi wama jaala alaykum fi ddini min haraj allahu tabaraka wa taala o wi wonde ko fandani en kanko allahu ko newende fandanaki en sattede o wi kanko allahu tabaraka wa taala o waɗanali en sattede o waɗanali en ɓillare ka diina meɗen tawi yahudu e nasara e shirkayɓe ɓen faalaka nande ɗum bal allahu subhanahu wa taala o tippini o ɓanginani en wonde o timminani en kaɗo diina meɗen enen ko diina timmuka woni ko jogiɗen allahu jalla wa ala o wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dinan allahu tabaraka wa taala o wi hande ɗum woni ñande oɗo aya tippi ɗum woni ñande nelaɗon alayhi salatu wassalamu ƴawno ka arafa ka hajju maɓɓe waynitoro allahu tabaraka wa taala wi nden ñanden o timminani en kaɗo diina meɗen kanko allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo fof no jeeya e ɗi moƴƴereji ɗi alyahud e annasara e ɓeeɗo shirkayɓe ɗi tawata ɓe faalanoka nanude ɗi few allahu tabaraka wa taala waɗani en ɗum ɓaɓe yii allahu subhanahu wa taala waɗani en ɗum kamɓe yahudu e nasara ɓe dari hande kadi ko honɗum woni fandunde maɓɓe nden ko si ɓe waway ɗanninde kaɗo diina allahu tabaraka wa taala ɓe mula kaɗo diina islam ɓe mula oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam allahu azza wa jalla ɓanginani en ɗum ka qur'an o wi yuriduna liyutfi'u nura allahi wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun
e aya go o wi yuriduna an yutfi'u nura allahi bi afwahihim wa ya'ba allahu illa an yutimma nura walaw kariha alkafirun. Allahu tabaraka wa taala o wi ɓe heferaɓe alyahuda annasara e ɓeɗo shirkayɓe hiɓe faala roccinirde kaɗo diina allahu tabaraka wa taala kundule maɓɓe ɗen. hiɓe faala ɗanninirde ɓe mulira kaɗo diina allahu tabaraka wa taala ɗen ɗe maɓɓe ɗen. koɗum waɗi si tawi ɓe jooɗoto e celeji ɓe wowla ko ɓe faala e kaɗo diina allahu tabaraka wa taala ɓe aybinaka. ɓe jooɗo e radioji ɓe aybina kaɗo diina allahu subhanahu wa taala. allahu wi ko ɗum ɓeɗo ɓe faala ko ɗum ɓe woni e wadde. o wi kono wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun. kanko allahu jalla wa ala ko o timminowo nguɗo ndaygu makko woni kaɗo diina makko. kaɗo diina makko ka yottoto e aduna on o dendangal makko haysi tawi heferaɓe ɓen ɓe añi ɗum ɗon, haysi tawi heferaɓɓen ɓe salike ɗum. e aya go o wi wa ya'ba allahu illa an yutimma nura. allahu tabaraka wa taala no sali si wona ko be tun kanko allahu o timmina kaɗo diina makko, o yottina kaɗo diina makko faade e tagore nden e oɗo aduna o dendangal makko. ɓeɗo yimɓe ɓe dendangal maɓɓe ala e nokkure ka kaɗo diina hewtata. o wi walaw kariha alkafirun, haysi tawi hawri ɓeɗo yimɓe heferaɓe hiɓe añi ɗum ɗo hiɓe sali ɗum. idan alyahudu annasara no jeeya e huttaji maɓɓe molanani nen ɗanningol kaɗo diina meɗen, roccingol kaɗo diina meɗen, mulingol oɗo islam. ko wana noon no jeeya e huttaji maɓɓe kadi laawiɗi ɓe woni e rewde kamɓe yahudu kañummay annasara ɓorugol kaɗo diina islamu e ɓeɗo julɓe. eto ha julɓe ɓen terto kaɗo diina islam, kamɓe julɓe ɓen ɓe iwtira ɓaawo maɓɓe kamɓe alyahudu kañummay annasara. allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗum ka qur'anare makko teddude ko o holli en wonde ɓe faandunde maɓɓe nden koye wonu yimɓe heferaɓe. o wi wadda kasirun min ahli lkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiya allahu bi amrih inna allaha ala kulli shay'in qadir. allahu azza wa jalla o wi wadda kasirun, yelike ɗuuɗuɓe faalama ɗuuɗuɓe min ahli lkitabi e ɓeɗo yimɓe okkaɓe defte alyahudu kañummay annasara law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, si ɓe wawayno on ruttude ɓe itta on ka wonɗon gomɗinɓe ɗon ɓe artira o wonton heferaɓe. ta ko sabu honɗum ko hasadan min indi anfusihim, ngaygu kañumma e konnagu tun ko ɓe jogani on, hasidiyankaku ko ɓe jogani on sabu tawde allahu tabaraka wa taala waɗani on onon ɗeɗo mofte ko waɗanani ɓe. allahu teddini on teddungal ko teddinani ɓe. allahu nemini on nema ko tawata kanko allahu o neminani ɓe ɗum. ɓeɗo yahudu e nasara hiɓe miiji ɓe anniyi wonde ɓe jooɗotako, ɓe waalotako, ɓe jiccotako, ɓe darotako, ɓe fowtotako haa ɓe ɓoora e ɓeɗo julɓe kaɗo diina maɓɓe ɓe watta ɓe heferaɓe. ko ɗum kanko allahu o wi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. o wi alyahudu e annasara hiɓe faala si tawi hawri on wonay heferaɓe wona ɓe woniri non heferaɓe on fof moɗon potom. bal kanko allahu o ɓanginani en ɓe ala jooɗade, ɓe ala e ɗanade ha honɗum ha ɓe wawa bi mana ɓorude kaɗo diina islam e ɗuɗuɓe julɓe ɗin. jomi men ko ɗum wi wonde wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun. allahu azza wa jalla o wi wonde ɓeɗo heferaɓe alyahuda kañummay annasara ɓeɗo ɓe serata kamɓe ɓeɗo heferaɓe hiɓe haɓa on onon ɓeɗo julɓe fi ittugol on e kaɗo diina moɗon. bimbi ko ɗum woni pewje maɓɓe, ñalorma ko ɗum woni pewje maɓɓe, kiikiide ko ɗum woni pewje maɓɓe, jemma ko ɗum woni pewje maɓɓe. ko ɓuri mawnude e himɓe maɓɓe ɗen fof ko si tawi hawri ɓe ittay on e kaɗo diina moɗon
ɓe ɓooray e mooɗon batteji kaaɗo diina islam ɓe ittay e mooɗon jikkuuje kaaɗo diina islam ɓe itta e mooɗon neediji kaaɗo diina islam ɗum ɗo ko yoga e ɓanginanɗe ɗe allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ngaynguuji ko ɓeeɗo alyahudankoɓe kañum e ɓeeɗo annasarankoɓe ko ɓe jogani en o holli en le wonde si tawi hawri en ɗoftike ɓe taƴani en laawol en rewi e ngol ɓe hikkanike e yeeso en iwtiri ɓaawo maɓɓe ɓe fontani en ɓoggol en jogike ngol ɓoggol ko pellet ɓe majjinayi en ɓe watta e yimɓe ɓe tawata ko heeferaɓe yedduɓe allahu subhanahu wa taala allahu jalla wa ala o wii ya ayuha alladina amanu in tutiu alladina kafaru yaruddukum bada imanikum fatanqalibu khasirin allahu tabaraka wa taala o wi hey ko onon gomɗinɓe si tawi hawri on ɗoftike ɓeeɗo yimɓe heeferaɓɓen ɓe settani on laawol on rewi e ngol heeferaɓɓen ardanike on iwtiri ɓaawo maɓɓe on ñentiniɓe heeferaɓe ɓen ɓe buganike on ɓoggol on jaɓingol ɓe pooɗi on heeferaɓe ɓen ɓe wuɗɗitani on yolde on jaɓi natude e mayre allahu wi yaruddukum bada imanikum fatanqalibu khasirin ɓeeɗo ruttay on ɓaawo on wonde gomɗinɓe wonto yimɓe heeferaɓe hannde kadi yiltoɗon tawa ko yimɓe hayruɓe ɓe watta yo yimɓe heeferaɓe ɓe ne'a on neediji keeferaagu ɓe jikkina on jikkuji keeferaagu ɓe ɓoora on neediji islamu ɓe sola e moɗon kala ko wiyete jikku islam allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗum e oɗo aya e aya goo wi ya ayuha alladina amanu in tutiu fariqan min alladina utu lkitaba yaruddukum min badi imanikum kafirin kanko allahu tabaraka wa taala o wi hey ko onon yo gomɗinɓe si tawi on ɗoftike dental e alyahudu kañum may annasara si on iwtiri ɓaawo ɓe on jokkiɓe on tertike alqur'an on tertike sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on iwtiri ɓaawo ɓeɗo on waɗi ɓe almami moɗon ɓe ruttay on ɓaawo gomɗinal moɗon ngal wonton heeferaɓe allahu jalla wa ala o wi fa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluh ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله عز وجل أولد استفهام وتوتك للتعجب والإنكار بمعنى كهاوغل كنيم إك يدغل الله جل وعلا ويكو هن يدرتن إنن ديدو مفتي بمعنى كو هن جوكرتن اليهود جوكرن النصارى هاوني يمبه هفرابه tawale no janganede en ayaji allahu tabaraka wa taala ɗen ka qur'anare nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama sunna maɓɓe on nde wonni e muɗum e zaman sahaba ɓen tawi ko nelaɗo on tigi fanda ɗon amma fewdo meɗen enen ɗo ko sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam fanda manamum allahu jalla wa ala himo haawi e oɗo aya julɗo mo tawata ko tertotoɗo ndeɗo deftere allah woni ndeɗo qur'anare julɗo tertotoɗo oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawi teddungal heɓota ko siwona e ɗiɗo ɗiɗi peewal heɓota ko siwona e ɗiɗo ɗiɗi moƴƴere heɓota ko siwona e ɗiɗo ɗiɗi tana e bononna e halakuye daɗota ko siwona si neɗɗo on jogitike ɗiɗo ɗiɗi allahu jalla wa ala no haawi kala julɗo tertiɗo ɗiɗo o suɓi kadi almami o waɗi yeeso makko tawi ko ɓeeɗoɓe tawata ko ayɓe makko feññimɓe ngaygu woni alyahud kañum may annasara ɗum ɗo ko kaawe molanaɗo mo tawata yimɓe heewɓe no yani e mum hannde allahu jalla wa ala kanko o ɗettani en garanti wonde alyahudu e annasara ko ɓe eti wofi ɗanningol diina makko kamɓe wawata amma noon fii meɗen enen kanko allahu jalla wa ala o ɗeftanali mofte ɗen fof garanti wonde ɓe wawata majjinde yoɓɓe goo e nder mofte ɗen bal nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko ɓe holli kon ko wonde heɓoto ɗuuɗuɓe e mofte maɓɓe ɗen ɓe tawata ko ɓe waɗay ɓe alyahudu almami maɓɓe ɓe waɗa annasara almami maɓɓe tawa jikku ko ɓen ɓe ɗettata e junngo mum needi ko ɓen ɓe ɗettata e junngo mum ɓiɓɓe maɓɓe men ko ɓen ɓe jonnata yone amɓe ko ɓen woni ko hollata ɓe ko coñci honɗi ɓe ɓornoto
ko ɓen woni ko hollata ɓe ko konnguɗi honɗi woni ko ɓe wowlata ko ɓen woni ko hollata ɓe dendangal fiyakuuji maɓɓe ɗi feeraji maɓɓe ko honno gerdete ko ɓen hollata ɓe dennabooji maɓɓe ko honno gerdete kala ko yowondiri e alhaaliji maɓɓe adunayankoji ɗin kono ɓen ɗo way wo ko non woni no ɓe wonirta nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe ɓanginanno en ɗum ɓe makanienge hadise wonɗo ka sahihayni ittaɗo e abou saidin alkhudriy radiallahu anhu ɓe maaki wonde latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa alquzzati bilquzza hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu alyahudu wannasara ya rasul allah qala faman nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe fewti ɓeeɗo sahabaɓe ɓe maaki latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa alquzzati bilquzza ɓe maaki onon ɗeɗo mofte an mi wondiri allahu tabaraka wa ta'ala ko pellet onon ɗuuɗuɓe e moɗon e ɗeɗo mofte an on ñentinoyay laawi ɓeeɗo ɓe tawata ko aditiɓe o karmo koɓɓen ɓe maaki wono imamu nawawi ka sharhugol maɓɓe hadis on ɓe maaki hadis o hollaali wonde ko mofte ɗen fof woni ko jokkata yahude e nasara mana hadis on ko holli ko ɗuuɗuɓe ɓurɓe ɗuuɗude e mofte ɗen waɗoya ɗum waɗi ɗen mari hadise goo ka nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓanginani en wonde majjere ko nde jaali wo ko nde jaali tana ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi yimɓe ɓen ko ooñi wo ko ooñi wooday woɓɓe goo e mofte maɓɓe ɗen ɓen ɗon luttay e hoore laawol maɓɓe ngol kamɓe goɗɗo wawataɓe ittude ɗum ora o ardi noon e oɗo hadise wonɗo ka sahihain ittaɗo e oɗo sahabajo maketeɗo almughirata bni shuba imo itta e sahabaɓe goo kadi sifa omar bne alkhatabi radiallahu anhu e ko wona ɓeeɗo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonnema la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك بماكي سيرة dental goo e mofte an ɗen majjereji ɗin ko ɗi ɗuuɗi wo ko ɗi ɗuuɗi jiɓayeji ɗin ko ɗi saaki wo ko ɗi saaki bidahaji ɗin ko ɗuuɗoy wo ko ɗuuɗoy keferagu ko saaki wo ko saaki yimɓe ɓen ko ɓe ɓoyli wo ko ɓe ɓoyli ɓe maaki dental goo e mofte an ɗen ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tawata ɓe seerata ɓe jogiti kaaɗo diinaam ɓe seeratahi ɓe jogiti ko min nelaɗo maɓɓe on mi addi kon lorrataɓe kala on neɗɗo mo tawata ko lundiɗo ɓe si aduna on fof yaari sengo kamɓe ɓe woni sengo ɗum ittataɓe e goonga on kala woppuɗoɓe kadi lorrataɓe kala taƴiɗoɓe ɗum ittataɓe e goonga mo piyiɓe ɗum ittataɓe e goonga mo jattiɓe ɗum ittataɓe e goonga mo sokiɓe ɗum ittataɓe e goonga neɗɗanke on ko o waɗi wo ko o waɗi ɗum ɓorata ɓeeɗo yimɓe kamɓe e kanɗon goonga ɓe maaki ko ni ɓe wonirta hatta yatiya amrullahi wa hum kadalik haa ñannde allahu tabaraka wa taala ɗettitiɓe tawete pellet ko noon ɓe woniri oɗo hadis no holla en wonde hadise abi saidin alkhudri on ɗa hollaali ko mofte ɗen fof bal allahu jalla wa ala hiway woɓɓe goo ɓe tawata ko yimɓe faalaɓe goonga ɓen kono hadis on no holli wondema ɓurɓe ɗuuɗude e mofte ɗen ɓe tertoy to qur'an ɓe terto sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jokka alyahud ɓe jokka annasara ɓe ñentina ɓeeɗo ɓe ñembina ɓeeɗo ɓe nanda e ɓeeɗo tawa ko ɓeeɗon woni yiɓɓe maɓɓe ɓen ko ɓe woni welayɓe ɓe ɓen nelaɗon maki alayhi salatu wassalamu on jokkoyay ɓe tawa jokkande kadi nde jokkuɗonne ɓe nden wona jokki jokkaali bal ko jokkanne hawrondirgol hattirde hawrondirgol nane moƴƴa ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kon ɓe maaki hazwa alquzzati bilquzza on feppodiroya e alyahudu e annasara e laawi maɓɓe ɗen wano ndagawal e ndagawal feppodiriri noon wona tawiri noon si a ɗetti ndagawal a addi ndagawal a darnidiri ɗe ɗo ndagaje ɗiɗi dagaje goote ko pellet a taway hay e gootal ɓural ngal ɗa juutude hay e gootal ɓural ngal ɗa tekkude ɓural ngal sembude nelaɗon maaki alayhi salatu wassalam ko noon heɓoroyto e ɗeɗo mofte ɓe tata ko jokkireɓe yahude e nasara nelaɗon maaki alayhi salatu wassalam wonde walaw dakhalu juhra babbin la dakhaltumuhu hay si tawi hawri ɓeɗo yahudu e nasara ɓe naatoyi e nder gayku
gay kun ka sagariwal hoɗi mana muɗum kaɓe woɗɗoyi wo kaɓe woɗɗoyi onon ɗeɗo mofte heɓoto e moɗon yahay ɓe jokkitaɓe kadi naatida e maɓɓe kun gay kun ɗon sahabat ɓen radiallahu anhum ɓe maaki alyahuda wannasara ya rasulallah ene ɗum ara ko alyahudu e annasara oɗo istifham ko ɓeɗo sahabaɓe waɗi ɗo ko littahajjubi bi mana no hawni ɓe moƴƴa e hara ɓaawo mofteɗen andude keferagu yahudu ɓe anda keferagu nasara ɓe anda majjere yahudu e majjere nasara ɓaawo ɓangande ɓe ɗum ɓe wakkiloto tertagol qur'ana e sunna ɓe ñentina ɓen ko ono yo nelaɓe allah nelano on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki faman kamɓe kadi ɓe waɗi istifham mo tawata ko littakriri bi mana ɓe maaki si wona ɓen ɗon ay illam yakun haula'i faman si wonali ɗon alyahudu ko hombo ay bi mana ko kamɓe yahudu e nasara tigi e hoore muɗum eyi on ɗo no hulɓini wonande en moƴƴa bal e riwaya goo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde law kana fihim man yaqa'u ala ummihi fi qari'ati tariqi ɓe maaki la kana minkum man yaf'alu dhalika nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde hakke ko mofteɗen heɓoyto e maɓɓe ñentingol yahudu e nasara ɓe maaki wallahi haysi heɓoyke e maɓɓe neɗɗo arɗo saami e hoore biro makko jibinɓe mo ɓen tigi kanko gorko o ara o yana e hoore maɓɓe o hutta haaju makko ka tumboɗatal ɗawa yimɓe ɓen fof no rentimo mummunteji ɗin no rentimo allahu jalla wa ala no rentimo malaikaɓɓe no rentimo ɓe maaki hakke ko heɓoto ko ñentinaɓe yahudu e nasara heɓoto e mon onon julɓe ɓen kadi waɗayɓe ɗum ɗon tawa ko fi ñembi gonɓe kamɓe al yahudu kañum mayan nasara ɗum ɗo ko tana molanaɗo ɗum ɗo no hulɓinani en moƴƴa joni noon kamɓe al yahudu kañum mayan nasara no jiya eɓe ɓe ɓuri humanade ɓen e ɗeɗo mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam onon ɓeɗo sonnaɓe kamɓe al yahudu e an nasara ɓe yiɗa ɗiɗo coñciɗi allahu tabaraka wa taala yamiri o yomɓorno ko ɗum waɗi ko coñciɗi tawata hiɓe yennaɗi ko coñciɗi tawata hiɓe aybinaɗi ɓe wattitani on ɗiɗo coñciɗi tawata ko yaltinayɗi kala ko wiyete teddungal e moɗon kala ko allahu tabaraka wa taala waɗi e moɗon teddungal kanko allahu jalla wa ala o wiwata o weeɓitan ɗum wonɗo o wonno ko hunde nde tawata ko marnde martaba ko hunde nde tawata ko hunde tiiɗunde ko hunde nde tawata ko mawnude ka makko kanko allah o limani on ɓemɓe tawata ko duwaɓe yiwde ɗum ɗon allahu jalla wa ala kanko o waɗiri noon alyahudu kamɓe ɓe inni wonde o ko ɓe yaltinon ɗum ɗon yimɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe ɓe yiya tawa keefeero yiya e ɓanndu maɗum an oɗo sonnajo julɗo tawa naafigiijo yiya e ɓanndu maɗum an oɗo sonnajo julɗo tawa neɗɗo mo tawata ko neɗɗo shirkowo o yiya e ɓanndu maɗum an oɗo sonnajo julɗo tawa yimɓe julɓe worɓe ɓe tawata ɓen ko nefiniɓe faalaɓe renade ɓen hara a wonay sabu ha ɓeɗo ɓe ɓoylo a wonay sabu ha ɓeɗo yedda joomi maɓɓe ɓe yaha yiite jahannam yahudu e nasara to jeeya e huttaji ɗi ɓe jogani on onon ɓeɗo sonnaɓe daragol wi'a wonde ko kamɓe woni on bi ma'ana waɗande ko wiyete kon yaltingol fimoɗon ka kene onon ko on sokaɓe diina islamu kan no soki on ko kamɓe faala on yaltinde wonto yimɓe ɓe tawata ko accitaɓe tawa o yahay kala ka faala ɗon on ɓornoto kala ko faala ɗon on wowlayɗi faala ɗon on daaray ko faala ɗon on salmodiray e gorko mo faala ɗon on jokkay kadi gorko kala gorko mo faala ɗon kamɓe ɓe wi wonde ko ɗum woni teddungal moɗon ngal ɓe holli wo ko kamɓe woni o waɗande ɗum tawi noon ala hay e goto teddinɗo sonnajo ɓuri taguɗo sonnajo o woni allahu tabaraka wa taala ala kadi ko allahu subhanahu wa taala teddiniri sonnajo teddungal molanangal ɓuri kaaɗo diina islam ndaare moƴƴa o attinelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe neleɗe harile on tuma alyahudankaku no wooda annasarankaku no wooda kañum may shirkuji luttuɗi ɗin hari sonnajo si tawi hawri jibinama en fo meɗen iɗen anndi nokkeli goono woodunoɓe tawata ɓe jaɓatano newde ɓiɗɗo suddiɗo ka galle maɓɓe bal si o jibinama ɓe ndaari ɓe tawi oɗo ko boobo suddiɗo ni na kadi yoɓe warumo dey ɓe yaha ɓe iroyamo ko yoɓe ɗettu oɗo boobo kecco sabu tawde tun ko o suddiɗo ɓe yaha ɓe asa ka jaarendi ɓe iramo tamo udditi gite ɓe huccita ɓe yaha
na goɗɗum gootina fii wo ko o suddiiɗo on dumaari ali yahudankaaku no wooda hali an nasarankaku no wooda kono ko hombo woni ko tongi ɗum ɗon itti ɗum ɗon hannde kadi ko allahu tabaraka wa taala allahu subhanahu wa taala ko ɗum o ɓanginani en o wi wa ida bushira ahaduhum bil untha ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الله عز وجل ويبيدو هفرامه بيدو شركي بقريشيان كوبه kamɓe si tawi hawri goɗɗo e maɓɓe weltiniranoma geɗal jo suddiɗo ko honnum ɓe waɗayno geece maɓɓe ɗen ɓawlayno ɗe niɓɓita ɓe tikka ɓe monano ɓengu maɓɓe ɓe monano kum boboum ɓe ndaara kum ɗo boboum ɓe suuɗo yimɓe ɓen hay fiita yimɓe ɓen aybinirɓe sabu ko ɓe jibini kon bobo mo tata ko bobo suddiɗo ɓe wonta hakkunde piiji ɗiɗi kanko neɗɗo ngo lando hoore makko ene o ne'ay kum boboum kum wona ka makko kum janɗa ɗon tawa ko o jaasuɗo hakkunde yimɓe men ka o ɗettay oɗo boobo o yaha o iroya mum allahu jalla wa ala o wi hey ndaareɗo boni ko ɓeeɗo ñaawata kanko subhanahu wa taala o kambi kadi o wi wa ida almaw'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat ñalaande darngal o holli wonde kunɗo boobo jiwum iraku allahu jalla wa ala o landoyta kum ko fii honɗum woni ko kum boobo irira ko fii honɗum kum warira mana num noon ko kamma wonande ɓemɓe tawata ko wonɓe wadde ɗum kanko allahu tabaraka wa taala toŋi ɗum kanko allahu subhanahu wa taala woni ko haɗi ɗum ɗo hande kadi wonti sonnajo on o wuuray ka hoore leydi wona oɗo gorko o wuurirta e hoore ndiɗo leydi tawa goɗɗo si jibinanama ɓiɗɗo suddiɗo on ɓiɗɗo makko suddiɗo ɗon o cikkata sabu ɗum bal kanko neɗɗon o weltoto allahu subhanahu wa taala waɗani ɓe kamɓe ɓiɓɓe suddiɓe ɓen nema kañumma e moƴƴere e ɓural ko tawata o waɗanali ɗum ɓiɓɓe worɓe ɓen allahu jalla wa ala ndaare moƴƴere molanande nde waɗi e kaaɗo dina meɗen wonanne on onon ɓeeɗo suddiɓe ɓawo o ittude on e on ɗon tana o ittude on e nden ɗon jaafere kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi joni kala manin gorko jibinanaɗo ɓiɗɗo suddiɗo gooto walla ɓiɓɓe suddiɓe ɗiɗo ma ɓiɓɓe suddiɓe tato haa ƴawi yeeso si kanko neɗɗo on o wondi e koyɗon jiwoy o yurmini koyɗon jiwoy o ne'i koyɗon jiwoy tawa o wikkaaki koyɗon jiwoy koye jiwoy ɗo wonanoyaymo heedode hakkunde makko e yiite ngen aljanna o waɗɗantomo bi idnillahi tabaraka wa taala ɗum ɗo a yiyata sifa mum no wowla e fii ɓiɗɗo gorko ɗum ɗo ko teddungal ngal allahu jalla wa ala waɗani on wono ardi noon e oɗo hadis uqbata ibnu amir o imam ahmad ibni hambal ɓe filli kañumma imam ibni maja nelaano on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki wonde man kana lahu halasu banatin fa sabara alayhinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban min annari yawma alqiyama ɓe maaki kala manin gorko mo sonnajo muɗum walla sonnaɓe muɗum jiidani ɗum geɗal ɓe tato suddiɓe jiwoy tatoy kanko neɗɗon o muññi o jogii koye o dari o ñambini koye yerwo ko o waawi tawa o wuddanali koye jiwoy o yarni koye kadi yerwo ko o waawi tawa o añanali koye jiwoy o ɓorna koye kadi jiwoy yerwo ko o waawi ittirde doole makko ɗen kanko neɗɗon e saaka makko on allahu subhanahu wa taala fodimo wonde kanko on neɗɗo ɓen geɗal ɓe makko ɗon ɓe wonanoyemo hijabu hakkunde makko e yiite ngen ɗum ɗo e ndaara e hadisaji nelaɗo on fof e yiyata gorko no waɗana sifa ngal ɗo ɓural ko wona noon ka hadis jabir ibni abdillahi radiallahu anhuma wonno ka musnad imam ahmad kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki sifa mum kadi ɓe maaki wonde man kana lahu halasu banatin kala neɗɗo mo tawata laatanike mo jiwɓe tato ɓiɓɓe ɓe o jibinana kanko on ɗon neɗɗo o woni neɗɗo mo tawata yu'wi hunna wa yarhamuhunna kanko neɗɗo on wa yakfuluhunna ɓe maaki wajabat lahu ljanna qalu ya rasula allahi walaw kanat asnatayni qala walaw kanat asnatayni faqala jabirun kana annasu yarawna أن لو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة
لقال الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة كم جابر بماك رضي الله عنه وأن نلانه صلى الله عليه وسلم بماك كلا نتنم الله جل وعلا أرسك رنجبنا نيد جيوي تتوي كانكو نتنو مني وندود اكوي جيوي كانكو نتنو كيو داري او باني كوي تاكو ماكو تاكي كوي باو تاكو ماكو tayo bakay koy e makko o fijiray koy o jalanay koy o moosanay koy o mawlay koy ɓikkoye makko kanko oɗo gorko o wikkaki koye sabu tawde ko koye jiwoy o dari o yurmini koyɗo jiwoy moƴƴa o ne'i koye needi islam o wakkili koye janggi kaaɗo diina tawi o hawkaali koye jiwoy o eti kadi o ne'i ɓe needi ndi tawata ko needi o ñamminayɓe o yarnayɓe o ɓornayɓe o jikkinayɓe jikkuuji moƴƴi o hollayɓe needi ndi tawata ko needi moƴƴiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wajabat lahu ljanna oɗo allahu tabaraka wa taala fodimo o waɗɗinanimo kanko oɗo neɗɗo natugol aljanna sahaba ɓe maaki ene si tawi noon ko ɓiɓɓe jiwɓe ɗiɗo woni ko o jogii nelaɗo maaki alayhi salatu wassalamu haysi ko jiwɓe ɗiɗo o jogii o heɓay ɗum ɗon jabir ɓe maaki ɓe wonnoɓe ɗon tawi ko ɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe wi'a wonde pellettime wiwno nelaɗon alayhi salatu wassalam ene jiwu gotungoyi nelaɗon ɓe maaka eno hay jiwu gootu tawi ɗum déjà tabitino e hadisa yumma mene aishata radiallahu anha wonɗo ka sunanu tirmidi nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde man ibtuliya bi cheyin min hadihi lbanati fa sabara alayhinna ɓe maaki kunna lahu hijaban min annari yawma alqiyama nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki kala mo allahu tabaraka wa taala jarribori heɓugol ɓikku gotum jiwum pet kanko neɗɗo on o muññi o wondi e makko o ne'i kun jiwu o takki kun takko makko o yurmini kun jiwu o hinni kun jiwu o eti kanko neɗɗo on o ñammini kun o yarni kun o ɓorni kun o waɗani kun ɗo kala ko tawata goɗɗo no waɗana geɗal jo muɗum ko islamu lanni nelaɗo maake alayhi salatu wassalamu kun jiw wonano yeymo heedode ka yiite ɓe ndaari ɗum ɗo ko ɓural ngal allahu tabaraka wa taala waɗani on onon ɓeeɗo sonnaɓe kanko allahu tabaraka wa taala o waɗanaali ɗum worɓe ɓen ɗum ɗo no holla wonde siko teddungal ala teddinɗo on ɓuri allahu tabaraka wa taala ɗum no holla siko mawningol ala mawninɗo fii moɗon ɓuri allahu subhanahu wa taala alyahudu ɓeeɗo wanaɓe mawninɓe fii moɗon annasara wanaɓe mawninɓe fii moɗon seede muɗum ɓeeɗo kamɓe ko ɓe ɗaɓɓi wo ko yo wirto onon ɓeeɗo sonnaɓe koyo woni sonnaɓe ɓe tawata on ɓornaaki ko woni teddungal kon e moɗon fof koyo yaltuka yaasi hara hannde kadi gooto humpaka ko woni e moɗon ko ɗum waɗi haysi tawi ɓe moƴƴini marchandise goo ɓe faalama yo on marchandise maɓɓe o marsu ko sonnajo ɓooriɗo woni ko ɓe deesinta e ɗum ɗon si tawi ɓe no teddinno on ɓe watta ɗum ko fii hon ɗum haɗi ɓe waɗa kadi worɓe ɓe tawata ko ɓortiɓe a yiye ɗo caabune fiyoɗe marsu koye ɓe ɓortu sonnajo ɓe waɗa ɗon ndaara nebban fiyoɗan marsu ɓe ɓorta sonnajo ɓe waɗa ɗon ndaara biski fiyo marsu ɓe ɓorta sonnajo ɓe waɗa ɗon ndaara piiji dolle 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 ha hewti e paɗe tawa ɓe wengay ɗon fotowum sonnajo mo tawata ko ɓortiɗo ɓeɗo inna wonde kamɓe hiɓe faalana on teddungal wallahi summa wallahi ɓe faalanaka on si wona jasere ɓeɗo alyahudu e nasara ɓe faalanaka on onon sonnaɓɓen si wona jasere ɓe darade ɓe wiya on wonde allahu tabaraka wa taala wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde ndeɗo qur'anare wonde kaɗo diina islamu e ɓeɗo julɓe no soki on waɗi on kasoɓe hino ɓorni on coñci ɗi tawata goɗɗo andataka yaasi siɗon laba ma siɗon kaani ɗum ɗo ko teddungal wonande sonnajo allahu tabaraka wa taala ko fii honɗum o wiyani sonnajo yo wonu ka suudu wona hay e hunde si wona nafoore kañum sonnajo on tigi e hoore muɗum goo nafoore nden ko fowtingol mo kanko sonnajo on taw e hoore makko gorko makko on ko yo yaltu yawa kurkoyo yaha ɗaɓɓa ara eto ñamminamo kanko sonnajo on ha o haara ko ɗum waɗi si tawi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe ɓanginani worɓe ɓen wonde kala sadaka mo gorko ittata sadaka mo kanko gorko on o itti tawa ko fi sabilillah e sadaka mo kanko gorko on o itti tawa o ñammin miskinaɓe e sadaka mo kanko neɗɗo on o itti o ñammini sonnajo makko on
nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko o jonni sonnajo makko on o ñaami kon ɗum ɗon no ɓuri sadaka mo itti tawa ko jihadi fi sabilillah no ɓuri sadaka mo itti fi ñammingol miskinaɓe ɓen sadaka mo ƴetti ɗi mana ko o fawti kon sonnajo makko on ko o ñamata kon ɗum ɗo no mawni ka allahu tabaraka wa taala ɓuri sadaka ko gorko ittata kon o fi honno o fiyo sonnajo on yo o wonu sonnajo mo tata ko fawtiɗo ka galle muɗum hara wona o sonnajo mo tawata ko kurkotoɗo oɗo waɗi si allahu jalla wa ala wi yo wonu ka cuuɗi kanko allahu o rerɗini kadi worɓe ɓen wondema kala sadaka ko ɓe ittata si ɓe faala moƴƴere ko ɓuri moƴƴude kon ko yo ɓe jonnu on onon ɓeeɗo suddiɗe ko ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde si a ittay sadaka ibda biman ta'ul ko ya fuɗɗorta ɗen ɓe tawata ɓenɗon no fawima ka sharia ya fawtoɓe no naati e muɗum oɗo sonnajo maɗa ɗum ɗo ko teddungal molanangal wonande on onon ɓeeɗo sonnaɓe no jeeya e moƴƴereji ko yamirira ɗon onon ɓeeɗon sonnaɓe yo wonu ka galleji moɗon fi honno fi bi mana wata ɓeeɗo worɓe e hoore muɗum ɓe fittinor on onon ɓeeɗo sonnaɓe wata fottu e gorko mo tata ko bandijo gorko mo tawata ko bonɗo gorko mo tata ko ɓernde cheytane o jogi oɗo o haynoma o noddama ma o haynoma o darama an oɗo sonnajo allahu tabaraka wa taala ko ɗum o wi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l ula o wi hey sonnaɓe wone ka cuuɗi mon fowto ɗon ko ɓeeɗon worɓe woni ko min fawi yoɓe yaltu ɓe ɗaɓɓanoya on ko ñaamum ɓe ɗaɓɓana on ko ɓorno ɗon ɓe ɗaɓɓana on ko waalo ɗon ɓe ɗaɓɓana on ko lootoro ɓe ɗaɓɓana on ko wujo ɗon ɓe ɗaɓɓana on dendangal onon ɓeeɗo sonnaɓe ko hatton jinɗon e ko sharia diina islamu kan newnani on ko ɓeeɗo worɓe fawaɓe allahu jalla wa ala o wi wonde onon sonnaɓɓe yo wonu ka suudu ko fawtare kanko allahu o wi si on yaltay o wiyali kadi ko yon luttuton furay mana muɗum no woodi piiji ɗi o daginani o yaltugol o wi si tawi hawri o yaltay wonande ɗiɗo haajuji moɗon dagiɗi wata o yaltir wono rewɓe heferaɓɓe yaltirta noon serte e maɓɓe wata on nandu e maɓɓe onon ɓorne coñci moɗon ɗin suddon ɓalli mon ɗin fof wata on jaɓu gorko soɓuɗo yiya ɓalli moɗon wata on jaɓu gorko mo tata ko yedduɗo allahu yiya ɓalli moɗon marane kiiɗo ngari moɗon oɗo gorko mo allahu tabaraka wa taala daginani on wonɗon e oɗo tawa ko oɗo andata ko honno wawɗon allahu jalla wa ala o waɗi ɗum ɗo ka sharia makko en fof men hiɗen anndi kala hunde nde tawata goɗɗo men no jogii hara ko teddude hunde mawnude ka makko kanko neɗɗo on o weeɓitatande ka kene misal mum si tawi hawri hiɗa jogiti mbuuɗi maɗa ɗin ɗuuɗi ko pellet hiɗen anndi hay ka jiifaji meɗen mbuuɗi jani ɗin ka watteɗon e mbuuɗi tosoki ɗin ka watteɗon sertay mbuuɗi jani ɗin ɓurete mareede ko wona noon oɗo neɗɗanke si tawi o heeɓi kanŋe o pellet o weeɓitata ɗum ɗon hay sa naati ka suudu makko naka hoore tabal tawata ɗum hay sa naati ka suudu makko naka hoore coiffeuse tawata ɗum bal o ɗaɓɓay woni e nokkure nde tawata ko ɓurde marade kanko oɗo neɗɗo o mara ɗum ɗon ɗon ko wona noon si tawi o heeɓi jaman ko noon o marirta si jawdi makko nin ɗuuɗi ɗen mari woɓɓe ɓe tawata ɓe wakkiloto asude ka nder chambre maɓɓe ɓe mara jawdi toon tawa hay sonnajo maɓɓe anda fadlan noon geɗaljo maɓɓe sabu ɗum no hittika maɓɓe sonnajo on kanko o hittuka allahu tabaraka wa taala ha allahu on waɗi wona yo gorko janano yi'umo wona mo kala darata sonnajo wona mo kala gite muɗum duwa fawade e hoore sonnajo wona mo kala jungo muɗum duwa memude sonnajo ko teddungal woni ko allahu tabaraka wa taala waɗani on onon ɓeɗo sonnaɓe teddungal molanangal alyahuda noon ko honɗum ɓe faala ko ɓorugol on e ngal ɗon teddungal o yiɓe ɓe darike kamɓe ɓeɗo alyahudankoɓen ɓe darni ɓe sincani ɗeɗo mofte nokkeli ɗi tawata koko wiyete makiti rewɓe ko wiyete wondema ko luumo ka rewɓe yeeyete ɗiɗo motelji ɗiɗo hôtelji maɓɓe ko nandi e sifaɗin piiji ɓe saaki ɗum hannde e hoore leydi ndi tawa kaka sonnajo e teddude o yaata kanko sonnajo on gorko iwra ka iwri wo o annda o ko keefeero ni o ko julɗo ni o no wondi e nawnare o wonda e nawnare oɗo jonna mo mbuuɗi kanko sonnajo on o yeeya hoore makko on gorko on kadi feƴƴa goɗɗo goo kadi ara e ngal ñallal ɗon
o gerda ɗum ñallal makko ngal fof e jemma makko o fof tawa o sonnaajo mo tawata ko teddinaaɗo wa teddungal ngal islamu teddini tawa ko yo yaw o waɗa hoore makko kanko sonnaajo on maakitiw o waɗa hoore makko aala on o jonna ɓeeɗo worɓe ko ɗum woni weldeɓe kamɓe ɓeeɗo alyahudu kañum may annasara ɓe daro noon ɓe wiya wonde islamu on no soki on onon sonnaaɓe ɓen ko kamɓe woni on udditande gite ko kamɓe woni on fittande gonɗi moɗon ɗe ɗo ko tana no jeeya e hutbaji ɗi kamɓe alyahudu e annasara ɓe woni rewande on onon ɓeeɗo sonnaaɓe fi e tagol haa ɓe ɓoora kaaɗo diina e moɗon suusingol on ɓeeɗo worɓe jananɓe tawa an oɗo sonnaajo yewtudugol ma e gorko janano haalaaji ɗi tawata ko lugguɗi no wawanma hay pus tawa an oɗo sonnaajo e weldidugol ma e gorko janano ɗum no wahanma hay e hunde tawa an oɗo sonnaajo moosangol gorko janano jalana o no wa'anma hay e hunde memugol oɗo gorko janano no wa'anma hay e hunde kamɓe ɓeeɗo yahudu e nasara ko ni ɓe ardani ɗum waɗi si tawi hawri hiɓe haɓɓiti tirɗe haɓɓitagol kala nokkeeli ka tawata worɓe ɓe yahay koyo sonnaɓɓen kadi yaltu yaha tawoyaɓe ɗon tawi noon allahu tabaraka wa taala kanko nanon o warri nelaɗon alayhi salatu wassalamu nanon ɓe warri ko sabu laawi kamɓe ɓeeɗo yahudu e nasara waɗi ha ɓiɓɓe zina heewi e leydi ndi ko sabu laawi kamɓe alyahudu e annasara waɗi ha oɗo zina saaki e ndiɗo leydi ko waɗi nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe haaɗi gorko yo weddodu e sonnaajo kamɓe tunɗiɗo ɓe maaki la yahulwanna rajulun bimra'atin illa wa kana cheitanu halithahuma ɓe maaki neɗɗo gorko kañumma e suddiɗo ɓeeɗo ɓe weddodata e nokkure siwana cheytane wonay tammo maɓɓe o nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki la yahulwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram ɓe maaki wata gorko weddodu e sonnaajo siwana hara sonnaajo on no mari dhu mahram makko haɗugol oɗo zina haɗugol ono bononna kamɓe ɓe yii wonde zina na ella ɓe yi'i yarugol beere na ella ɓe yi'i jillondirgol worɓe e rewɓe wona ella kamɓe alyahudu e annasara ɓe ardiri ni ndaare golle maɓɓe kamɓe yahudu e nasara hedde mon onon sonnaaɓe ɓe allahu tabaraka wa taala o sappanike on conciɗi ɓorno ɗum o wi ya ayyuha nnabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana allahu ghafuran rahima allahu azza wa jalla o noddi nelaɗon alayhi salatu wassalam o wi ko ayyo annabajo ma kan sonnaɓe maɗa ɓen ko ɓen fuɗɗortin watta ɗon geɗal ɓe maɗa suddiɓe ɓen ko ɓen hikketen ɗum on saati kadi nodda dendagal sonnaɓe ɓe tawata ɓe modiɓɓe maɓɓe ɓen ko ɓe gomɗinɓe wonde yo ɓe hawtituɓe dendagal maɓɓe ɓe ɓorno conci ɗi tawata ko surray ɗi ɓalli maɓɓe ɗin ɗi dendagal majji hara hay hunde feeñaali allahu wi dhalika adna an yu'rafna ko ɗum noon ɓurata ɓe ɓannude nde ɓe anditirte inne oɗo ko sonnaajo mo tawata ko sonnaajo diina oɗo ko sonnaajo mo tawata ko sonnaajo islam oɗo ko sonnaajo nefiniɗo ko sonnaajo feewuɗo ni allahu tabaraka wa taala o wi fala yu'zaina hara ɓe lorraka manamu hara ɓe fottali e worɓe ɓen no sifla ɓe nodda hara ɓe fottali e worɓe ɓen no ara bako takko maɓɓe ndaara si tawi heɓay e maɓɓe ko faala o waɗi noon hara ɓe mana ɓe feƴƴali gorko heɓa ko ndaara ko leppo e maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen o lorra ɓe ko ɗum allahu wi dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana allahu ghafuran rahima allahu azza wa jal o fuɗɗori sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o watti ɗon geɗal ɓe nelaɗo suddiɓe ɓen o watti ɗon hande kadi ɗon kala sonnajo mo tawata moodi makko ko gomɗinɗo kanko allahu o holli on conciɗi ɓornotoɗon onon sonnaɓe ɓen fiyo kanko allahu o yiɗi on o yurmina on alyahudu ɓe ari ɓe inni o woyi wonde ko be cukuli moɗon ɗin onon sonnaɓe men ɗi yalta ka yaafi si tawi cukuli moɗon ɗin suuɗike ɗum ko tana kamɓe ka maɓɓe ko beeɗi feeña ka yaafi fiyo bononda on tiiɗum ɓe ɓoori ɗuɗuɓe tiggare kamɓe yahudu e nasara ɓe dari ɓe moƴƴinani yimɓe ɓe leeɓele tiiɗuɗe ko yimɓe ɓen tokkaka koye maɓɓe ɓe wi kala manin jiwo mo tawata walla kala suddiɗo mo tawata hoore makko nden ko hoore laaɓunde o ala sukundu ko ɗuuɗi
haray siko ɗum o hersiri ha o waɗi tiggare awa kamɓe hiɓe maranimo lekki ko tawata o tokkay e hoore makko nen tawa si goɗɗo yi'imo ta e pellet himo mari ko tiiɗi ka hoore makko ɓe moƴƴini ɗiɗo mesji maɓɓe ɓe addi ɗum tawi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe huuɗi kala sonnajo waɗowo ɗum ɓe maaki ka hadise abdillah ibn mas'udin wonɗo ka sahihu muslim la'ana allahu alwasilata walmustawsila ɓe maaki allahu huuɗi kala manin on sonnajo mo tawata ko sonnajo ƴettuɗo mecce mum o waɗi tokkalngol yimɓe piiji ka cukuli maɓɓe allahu on huuɗi kadi kala sonnajo mo tawata ko tokkanaɗo on manam huɗum gollowo gollal ngal e gollanaɗo gollal ngal ɓe fof allahu huuɗiɓe mana allahu huuɗiɓe ko o woɗɗintiniɓe e yurmede makko nden kanko allahu tabaraka wa taala kamɓe yahudu e nasara ɓe ari ɓe wi wonde hey ko onon yo sonnaɓe haray menen meɗen addani on ko waɗon ka cukuli moɗon si tawi hawri ko wonɗa waɗirde tiggare ko ɓa hoore ma nden no laaɓi awa haray men neldima ko juutinira cukuli maɗa ɗin fi majjingol ma ngoɗo sonnajo nadama e kuddi allahu tabaraka wa taala ko wona noon kamɓe sonnaɓe ɓen ɓe ari ɓe wi ko ɓe geeƴ kamɓe alyahudankoɓɓen afwan ɓe arani on onon sonnaɓe ɓen wondude annasara ɓe wi ko ɓe geece moɗon ɗen ɗe feeña ka yaafi onon ɓeɗo sonnaɓe koyo wakkilo ɗe yalta ka yaafi haa ɓe ndaari si tawi hawri yeeso maɗa ngon no woodi e maggo ko kaani awa kamɓe hiɓe mari ko ɓe wallitorama ɓe sincani on honnum fembugol ɗiɗo timeloji tawa neɗɗanke on o mekkay ɗiɗo timeloji makko o ɗaɓɓa liinuwal molanangal o siifa ɗon tawi nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe huuɗi sonnajo waɗowo ɗum la'ana allahu nnamisata walmutanammisa ka hadith ibni mas'ud mo jantiɗen naane nelaɗo maaki allahu huuɗi kala sonnajo mekkowo timeloji makko ɗi sonnajo fembowo ɗiɗo allahu huuɗimo kanko sonnajo waɗɗo ɗum golle muɗum o huuɗi kadi on sonnajo mo tawata ko waɗanteɗo ɗum joɗotoɗo ha goɗɗo waɗanamo ɗum kamɓe yahudu e nasara ɓe wi wonde hiɓe joganima ko tawata ha juutinira mbaykoji maɗa ɗin ɗon kadi tokka nelaano on maaki alayhi salatu wassalam la'ana allahu alwasilata walmustawsila allahu huuɗi kala sonnajo tokkanowo sonnajo goo ma neɗɗo tokkanowo sonnajo goo o huuɗi kadalika kadi on sonnajo jaɓuno tokkanede naata e kuddi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe dari kamɓe yahudu e nasara ɓe wi si ɓanndu ma num no ɓawli ɓanndu maɗan ɗum hiɗum ɓawli hiɗa hersiri ɗum ka yaafi kamɓe hiɓe mari nebban ko ɓe jonnama an oɗo sonnajo wooca guri maɗa ngi rawna wonta hande kadi sonnajo mo tata ko danejo awa si a waɗi ɗum worɗo ɗen heɓay haaju e maɗa tawi hande kadi ko fawgol ma ya a waylu tagude ndi allahu tabaraka wa taala taguma ɗin ɗum ko gollede cheytane foduno allahu o yamira yimɓe ɓen wala amurannahum fala yugayirunna halqa llah o wi kanko iblisa o yamiray tagore allahu nde yoɓe wayluno allahu tagiri ɓe no nelaɗon alayhi salatu wassalamu no jeeyaɓe ɓe huuɗi ɓen ka hadis ibni mas'ud ɓe maaki wonde ɓen ɓe tawata almugayirat li halqillahi ko sonnaɓe wujotoɓe produit ɓe wayla tagudi no allahu tabaraka wa taala tagiri ɓe noon allahu tagi ɓe tawi ɓe ɓawli ɓe tawi ko ɓe ɓe rawnina hoore maɓɓe allahu subhanahu wa taala tagi ɓe taw ɓe rawni seeɗa ɓe tawi ko ɓe ɓe wojjina hoore maɓɓe ɓuri ka ɓe wonɗon nelaano on maaki sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa taala woɗɗini kala sonnajo wawɗo noon e yurmede makko nden kanko allahu jalla wa ala tawi noon hannde ko kala nebban faydaɗa yiwɗa ɓeynete ko rapide kala nebban faydaɗa yiwɗa ɓeynete ko éclaircissant e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji tawa sonnajo on wakkiloto ɗaɓɓugol sabunde o ɗaɓɓana ɗum shampoing o ɗaɓɓana ɗum gel o ɗaɓɓana ɗum pomade o ɗaɓɓana ɗum e nebbam muɗum tawa ɗum ɗon fof ko fi woocugol durta ngiɗo guri ngi allahu tabaraka wa taala waɗanimo fi yo heɓuno weeɓitora yeeso ɓeɗo worɓe e hino laawi alyahudu e annasara ɓe ala on naadude e ko nafata on bal ko ɓe woni on e naadude kaka heɓoton halakuye ka heɓoton tikkere allahu jalla wa ala woɗɗitoɗon aljannaji makkoy ɓe ndaari kamɓe yahudu e nasara ɓe tawi oɗo jilbabu mo allahu tabaraka wa taala yamiri oɗo ko yahowo ha o hewtoya ka koyɗe sonnajo on o sudda teppe makko ɗen few o waalo ka hoore leydi fi wata heɓo hay e hunde ko feeñi oɗo sonnajo sakko gorko fitinoram
alyahudu e annasara ɓe wi wonde o an oɗo sonnajo haray ko ɓe becce maɗe yalta ka yaasi e kala ko ɗe wondi e muɗum ɓe ɗaɓɓanma dolokun kun tawata ko dolokun kun juukoye ɗiɗoye faaɗukoye ɓe ndaari koye ɗon dolokoye kadi ɓe itti ɓe taƴi juukun gootum ɓe waɗanma dolokke mo junngo wooto balɗe taƴi ɗum ɗon kadi ɓe waɗi dolokke mo tataw alaa juuɗe ko arowo haa ka becce ma ɗo o noto ɗum ɓaawo maɗa ngon fof wona ka kene tawa dolokun kun kadi ko haa ka wuddu ari hakkunde mana wuddu maɗa ndun ley muɗum on fof ka reedu ɗon ɗum ɗon feeñay e kene ɓe dari ɓe waɗi tawi ko yo juuɗe maɗa ɗe yaltu ka yaasi dande maɗa nden feeña ka yaasi becce maɗa ɗen feeña ka yaasi wuddu maɗa ndu yalta ka yaasi ɓaawo maɗa ngo yalta ka yaasi ɓe moƴƴinanma jippun toso kunni tawa ko haa ka buse kun arata ɓe waɗanma ɓe wi si tawi ko pantalon ɓornotoɗa ɓe waɗanma pantalon mo tawata ko ɗewluɗo o deesinayi ɓanndu maɗa ndon ɗo ɗenɗangal mayen si tawi hawri ko gonga ko teddungal ɓe faalana o fii honɗum ɓe waɗanali worɓe ɓen sifa ɗum fii honɗum ha hannde goɗɗo yaali gorko no waɗana dolokke tawa ko dolokke mo junngo woto ko yaltira ka yaasi ma gorko no waɗana dolokke mo tawata o alaa juuɗe worɓe ɓen ɓe waɗanaali ɓen ko ko ɓe waɗani on ɗo e zippoy taƴaaka ɓe waɗanaali worɓe ɓen ko ɓe yaltira ka yaasi jufa ɗum ko ko ɓe waɗani on ɗo seerewoy koye tata ko deesinayi koye ɓalli moɗon ɗin ɗi denndangal majji ɓe waɗanaani ɗum worɓe ɓen onon ɓeeɗo sonnaaɓe ɓe ɓe itti tiggaaji e koye muɗum worɓe ɓen kañum ko kepiiji ɓe moƴƴinani ɓe kañumma e laafaaji e ko nanndi e sifa ɗin peeji ɓenno foy ɓe ɗaɓɓani ɓe e koye maɓɓe ɗen suddo onon yiɓe yahande o wonde yon accitu koye moɗon ɗen ka yaasa hino laawi alyahudu e annasara wonande on onon sonnaaɓe ɓe tawata ko iwtirɓe ɓaawo ɓe ñentini ɓe no jeeya e laawi kadi ɗi ɓe woni on e rewande onon ɓeeɗo sonnaaɓe waɗangol on ngal ɗo tintorgal moolanangal wiyetengal teli ɓannana on ko wiyete canal ɗo ɓe waɗana on chaine ji ɗi tawata ko terlen temeɗɗe chaine ji ɓe waɗi ton ɓe darooɓe turnana on peseji e muɗum ɓe waɗana on série ji e muɗum jooɗoɗon ñallal moɗon ngal fof o rewtotako qur'an o yaataɓe mana ka janngete o yaatade toon darsu o yaata e bayana on toppitotako geɗalɓe moɗon ɓen on toppitotako suudu ka moodi moɗon acci on ɗon balko yon jooɗo ñallal ngal fof e punnagol ɗum si tawi kunɗa série wullanni kunɗa hikka ɗum si kunɗa lanni kunɗa hikka ɗum si kunɗa gayni kadi kunɗa hikka ɗum tawa ɗum ɗo fof kadi koɓe jannaton e muɗum ko bonki ko honno gorko e sonnajo wawata naɓidirde gorko janano e sonnajo janano ɓe holla on ko honno zina warrete ko honno sonnajo ɓororto ka yaasi ko honno sonnajo jattirta haqqille gorko janano ha tawa gorko janano on iwtira e ɓaawo makko kanko sonnajo e hino golle maɓɓe kamɓe yahuudi ɓen rewɓe maɓɓe ɗon ɓorno piiji tawa si ɗi yalti toon bimmi heɓoto woɓɓe goo ka meɗen nga haɓɓitotoɓe kiikiiɗe ɓe ñoway sifa ɗum ɗon ko ñalli ka maɓɓe kon ɓe haɓɓito ko sifa ɗum ɗon woni ko hiirata ka men a sikkata ko ɓe allahu subhanahu wa taala wi'i en wonde ko ayɓe meɗen ko ɓe faala koye wonu heeferaɓe wano ɓe woniri no ko jelo e sonnaɓe hannde ɓe tawata ko jooɗotoɓe punno novela ñallal ngal ngal denndangal maɓɓe woɓɓe yahay ha maafe maɓɓe kon sumira sabu punnagol novela maafe maɓɓe kon ɓeeɓira sabu ɗum lanɗan haaɗa ka maafe sabu ɗum ñiiri maɓɓe nin sumira sabu ɗum walla ndi loppo woɓɓe gooɓe ɗum haɗayɓe yewgol darsu haɗayɓe rewtagol darsu maɓɓe haɗayɓe toppitagol fiyakuuji ɓiɓɓe maɓɓe ɗen kañumma e fiyakuuji cuuɗi maɓɓe ɗi tawni no fof ko laawol alyahude e annasara ɓe bonna on waktu maɗa ɗum fof mo tawata allahu landitoytoma fi muɗum ñalande ɗarngal o waktu maɗa ɗon allahu landoytoma ene ko honɗum wonnoɗa wadde on sa'a qur'ana no jooɗi e janngaali defte sunna no jooɗi e janngaali defte fiqhu no jooɗi e janngaali askaariji ko allahu tabaraka wa taala jantorte no woodi a waɗaali ɗa mari jokkere en ɗanƴi dagiiɗi a yahaali e muɗum no woodi toppitanɗe ɗe moodi ma halfinma e paykoy koye a waɗaali no woodi toppitanɗe ko halfinma e fii suudu ndun a waɗaali an a jooɗike e punnagol ɓeeɗo heeferaaɓe yedduɓe allahu tabaraka wa taala allahu jalla wa ala landitoytoma fii ɗum ñalaande ɗarngal ko honɗum woni ko waɗannoɗaa ɗum an oɗo sonnaajo ko a landitoyteeɗo ɗum yawmal qiyama eno laawol ngol ɓe rewani on laawol ngol tawata ngol murtini yimɓe ɗuuɗuɓe
ko waɗi gila ɗiɗo kanalji ari ɗo gila ɗiɗo ɗi naati e ndiɗo leydi meɗen fuɗɗide yiide waylanɗe ɓeeɗo sonnaɓe fuɗɗide yiwde ɓeeɗo jiwɓe no mooro sifa ko ɓe woni e moorade hannde ɓe tokka fuɗɗide yiwde koyeɗo coñcoye faaɗu koye ɓeeɗo sonnaɓe no waɗa ɗum fuɗɗide yiwde wonde ɓeeɗo sonnaɓe hiɓe looto produit ɓe rawnina ɗiɗo ɓalli maɓɓe fuɗɗide yiwde denndangal ko yiwɗen ɗo tawi kaka maɓɓe kamɓe ɓeeɗo heeferaɓe iwri ko laawi maɓɓe kamɓe alyahudu kañum may annasarani o wana noon no jeeya tigi kadi e futta molanaɗo moɓe woni e waylirde alhaaliji rewɓe ɗuɗuɓe ɗiɗo téléphone ji ɗi tawata koko ɓe naadi e muɗum ko wiyete Facebook ko waɗi oɗo Facebook hannde ko ɗo yiyata sonnajo buumiɗo sonnajo tiggiɗo tawa himo mari ami worɓe ko anda ittirimu ami ɓe tawata ko worɓe janamɓe e makko ɓe o mari ami ka nder Facebook ɗo e an yawmal qiyamati si allahu landoykema ko an e hombo halduno o weldi an hiɗa wawi udditoyde hunduko ma a sonnajo buumiɗo ka aduna ɗo a sonnajo tiggiɗo ka aduna ɗo innoya gorko kaarijo gorko kaarijo gorko kaarijo gorko kaarijo lima ɓen ɗo worɓe fof inna joomi min e ɓeeɗo dey min halduno min fotti wonde pellet min weldi min naɓidi kadi min naɓiɗe wiyoyamo honno ko ɗon rewɓe ɗuuɗuɓe e rewɓe ɓe tawata ko rewɓe buumiɓe ɓe watti yewtudude e worɓe janamɓe en e on nokku bi mana ɓe winnidirana haa yaha woɓɓe bo iblisu alayhi lana sowwon sinaɓe ɓe itta niqabu maɓɓe on ɓe tiiro photo ɓe naɓana kañum on gorko janano bi dawa innugol woko faalaɗo ɓe jombude bal woɓɓe no toon tawa hay ko jombaɓe e hoore muɗum kono ɓe hawrodiri e gorko mo andanɗa hoore maɗa ko neɗɗo fitna ta ɓe wakkili buumitagol ɓe tiiro photo ɓe naɓana oɗo gorko janam oɗum waɗi gorko kala gorko yiwɗo moodi makko on no yiwɗo sonnajo makko no e Facebook o acci oɗo sonnajo makko e ngal laalagal ɗon fayda oɗo gorko ko fure woni haylade hoore leydi ndi oɗo gorko mayde makko nden no ɓuranimo edi si o wuuri si tawi hawri ɓan o sonnajo buumiɗo o sonnajo tiggiɗo wona diina o woni janngude ka Facebook si tawi ko diina moodi ɗum no ka defte no ka duɗe oɗo sonnajo wona needi o woni ne'ade to needi islam bal ko needi keferagu ko waɗi noon o fottay toon e rewɓe ɓe tata ko ɓe bandi ɓen ɓorno ɓornateriji ɓen winda bindi ɓen pibliya photoje ɓen lansa vidéo ji e muɗum ɗi tawata ko vidéo ji zina e ko nandi e sifa ɗin piiɗi siko needi ɗum no ka qur'ana no ka sunna no ka duɗe wona jikku islamu kadi o sonnajo woni ɗaɓɓude ɗum inan si tawi naɗi ɗo piiji fof o sonnajo woni ɗaɓɓude ka Facebook ko honɗum o sonnajo buumiɗo sonnajo tiggiɗo julɗo woni ɗaɓɓude e nden nokkure oɗum waɗi si tawi sonnajo on moodi makko e hoore mum o alanamo tan ko waɗi si moodi makko hewtiti ka suudu taway kanko sonnajo on himo ɗibba himo puusa tun e o téléphone makko si tawi ko ɓannal ngol on ñaamete si tawi hawri ko ɓannayɓe ɓende mo ɓanna hara himo puusa o accita moodi makko e ñaamete on o jooɗo to himo uggini tun himo puusa ñallal ngal fof o no puusa o heɓata ɗerol gotol qur'ana janngangol o heɓata kanko oɗo sonnajo inde allahu ko o wowli ko o janti inde allah oɗo sonnajo heɓata ko o ɗetti ɓeeɗo ɓiɓɓe makko o rewtaniɓe ko ɓe jangi kon ko himo uggini himo naɓa piiji woɓɓe no addanamo piiji himo ndaara ko o naɓa woɓɓe no addanimo piiji himo dari himo ndaara ɗum moodi makko ara jooɗo tawa himo uggini tun himo puusa wallahi ɗum ɗo tana molanaɓe ɓal no woodi e sonnaɓe ɓen ɓe tawata moodi maɓɓe si ɓe wondi e makko hayka hoore danki ko ɗon ɓe connectoto ɗon ha moodi maɓɓe ɗano tawa hiɓe puusa ɗon ha terlen 1 heure du matin 2 heures du matin sa hiɓe jooɗi nokku gootu woko sonnajo mo tawata ko faalaɗo aljanna sonnajo mo tawata ko faalaɗo aljanna téléphone makko no ɓuranimo moodi makko oɗum hay moodi makko haɗimo haaju makko ala ko waɗi mo mari worɓe janamɓe ɓe o yewtida si moodi makko kañum wowlantamo labaɗi yo moodi makko yaw tun kanko o heɓay ɓe o windana labaɗi ɓen kadi jaabomo labaɗi o heɓay ɓe o nodda o yewtida e muɗum ko laba o heɓay ɓe o labintinanto o tiiro photo o naɓanaɓe ɓen kadi waɗanamo sifa ɗin piiji ɓe waɗanamo sifa ɗin piiji moodi makko sino faala yo ɓe naɓi ɗum si moodi makko faalaka kadi yo ɓe accu ɗon wata ɓe naɓi ɗum kanko mo mari worɓe janamɓe ɓe o naɓina sonnajo si ɗuuɗi yewtudugol e worɓe janamɓe
o ɗuuɗi kanko sonnajo o winnindirangol worɓe janan men oɗo moodi makko teddataka makko oɗo moodi makko hayfay ka makko ko waɗi ara o heeɓi worɓe ɓe tata o eɓɓa e moodi makko e ɓenno ene e ɓenno wowlirta noon konnguɗi welɗi yarli moodi makko no wawi wowlude waɗinga ɓenno ɓornorta no yarli moodi makko no ɓornora noon ɓenno mbaadi maɓɓe ndi wayno yarli mbaadi moodi makko ndin no wayno koɗum waɗi kala gorko accuɗo sonnajo makko naati e Facebook haray ko pellet o udditani on ɗon sonnajo makko ko wiyete ko laawol halakuye laawol halakuye o wona nokkure nde sonnajo julɗo naatata e muɗum o jooɗo e mum wona nokkure nde sonnajo gomɗinɗo allahu tabaraka wa taala o weerata e muɗum ko be wakkilo ɗon rento ɗon e ɗum onon ɓeɗon sonnaɓe wone ka allahu tabaraka wa taala yamiri on ɗon yo wonu woɗɗiteɓeɗo worɓe janan men ala ko ɓuri hawnade hande ya yi'u sonnajo mo tawata ko buumiɗo sonnajo mo tawata ko tiggiɗo o wakkilo kanko sonnajo on o jooɗo e motoru ɓaawo gorko jananu o innama ka o fokkiti ɗon no woɗɗi o daro o huundo oɗo gorko ko ɓuri hawnade ko fof no woodi e sonnaɓe goo e moɗon ɓe tawata haysi ko darsuɓe fokkiti woko janngugol ko ɓe ɓe ƴawa e ɓaawo gorko janana ɓe yaha haasi ɓe ɓattike ɓe tippo fi honɗum wata karmo ko maɓɓe yi'uɓe wata rewɓe luttuɓe ɓe janngitata ɓen kadi yi'uɓe ene an ko hombo wonɗa suuɗade allahu wi yastahfuna min annasi wala yastahfuna min allah hey ɓeeno waɗa bakkatu suuɗo yimɓe ɓen tawa ɓe weeɓitani allahu tabaraka wa taala an ko gite yimɓe ɓen hulata suusa gite allahu tabaraka wa taala ɗen an ko ɗum watta allahu jalla wa ala mo tawata hay hunde wirnanakimo e fiyakuuji maɗa ɗi tawa ko on ɗon wonɗa e weeɓitanade suuɗoɗa gite karamo ko maɗa suuɗoɗa gite ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe janngidata e muɗum weeɓitoɗa yeeso allahu subhanahu wa taala yeddamo sarahatan on ɗum falda wadde sina ɗum sonnajo mo tawata ko julɗo oɗo ko sonnajo kon ɗum buuminma ko fiita gite gorko janano hewte kono an ɓuumoɗa ha gasa tawa o waye joni nayo o hewte ko ya arbakoɗa e hoore makko tawa oɗo gorko ɓi mana hiɗa hundimo ka buse ma si o yaaɓi feren a waaloto woni a dendangal maɗa e hoore makko kanko oɗo gorko janan ene an sonnajo buumiɗo ɗiɗo coñci an a wawali hersude allahu tabaraka wa taala yamirɗo maɗi coñci fiita worɓe hi'e yawɗa ha memodirɗa e maɓɓe an a wawali hersude ɓeɗo malaikaɓe allahu tabaraka wa taala iwtirɓe ɓawo ma wonɓe windude konko tawata koko wonɗa e gollude e hoore hiɗa ɓorni ɗi coñci e an oɗo sonnajo a her saali ɓeɗo julɓe ɓe tawata ko haynotoɓe ma e hoore nduɗo motoru hiɗa bamba gorko jananono bambuma an e hoore ma hiɗa hundimo an ɓeɗo fof a heɓali hersa ko hersa ɓeɗo ha waɗa sifaɗe e golle inna tun wonde hari nokku on no woɗɗi ko atti oɗo taxi moto yaltude ko honno gerdaynoɗa yawgol ɗum ɓa naga bitti marnoɗa hari a wiiray naga bitti marnoɗa kono ndaare ittiri rewɓe janamɓe ko woni ƴewde e hoore taxi moto tawa kadi ɓurɓe ɗuuɗude ɓe walla ɗuuɗuɓe e maɓɓe kadi ko sonnaɓe buumiɓe wallahi sa yii ɗum ɗo ɓernde ma nden helay si a yii ɗum ɗo ɓernde ma nden nde muusete wallahi no hersini wallahi summa wallahi no hersini nelaɗon no maakuno sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki la an yut'ana ahadukum bi ra'sihi walla fi ra'sihi bi mikhyatin khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu ɓe maaki hey ko onon yo mofte an nde meselal ɗettete yuɓɓane goɗɗo e mon ka ɗuure makko ha ngal heƴa ɗon ɓuri mo moƴƴande edi yo memodir e sonnajo janano mo daganaki ko wona noon kadi sonnajo on nde meselal ɗettete yuɓɓe ka hoorema ha ngal heƴa nder ton nelano maaki sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓurma moƴƴande edi ya foppo gorko janano gorko janano woɓɓe yehi ha tawi ɓe jogii joni numéro hay taxi moto ɓe si ɓe fokkiti maakiti koye ɓe noddumo ɓe fokkiti peera ɓe nodda mo si ɓe fokkiti darsu ɓe nodda o si ɓe fokkiti hay naɓalngol moodi maɓɓe ñiiri ka o gollata ɗon koyo ɓe noddu oɗo taxi maître jo oɗo ƴawna ɓe o naɓa ɓe ha takko ɗon ɓe tippo ɓe seppa ɓe faminkino ɗum fof ɓe seppude e laawol ngol e hiɗa suuɗade moodi ma kono allahu azza wa jalla no rentuma
anditi yawma tubra sarairu ñande tawi nden ñande gundoji ɗin feññinte ka kene ɗum woni yawmal qiyama ñande tawi fewno suuɗotoɗa waɗa ɗiɗo piiji fof ko feññinte ɗum ka kene tawa kadi no woodi woɓɓe goo wonɓe wi'ude ko islamu woni noddande ɓe daroɓe innama si tawi hawri a ɗetti jiwum ma a ɗetti saako a waɗi hakkunde mon haray de ɗum ala ella eɓe landiɓe ɗo ko honto ɓe ɗetti ɗum ɗo ka deftere allahu walla ka sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam wono cheikh amre ibne abdulkadir al misri ɓaɓe landama ngal landal ko yowodiri e fiyake oɗo taxi moto tawi landal ngal kaka men ɗo yiɓen ko karamokoɓe on ɓe misra ɓe landa fi muɗum ɓe ɓanginana no woodi ga wonɓe nodditade ko ɓe noddayɓe e dina ɓenna sonnajo si waɗi fayku ma o waɗi saaku hakkunde makko ma o waɗi paña makiti on hakkunde makko e oya haray ala ella cheikh amre ɓe maaki hafidahullah wonde ko harmini koyyo sonnajo ƴaw ɓawo mo taxi moto ko piiji ɗiɗi hunde hananere nden ko memodirgol maɓɓe ngol hunde ɗimmere nden ko weddodugol maɓɓe ɗon tawa kañum sonnajo on ala zuma haram joni si tawi hawri a waɗi paykum hakkunde mon on ala memodirde ko gonga ma a waɗi paña on hakkunde mon a etike hatta on ala memodirde awa innen on illa ɗon dirti illa ɗimmo on goy on to zuma haram ma woni wona o weddoduɓe woni ɗon par ce que karamokoɓe ɓen ɓe maaki wonde hay e taxi wal auto gorko mo tawata ko kanko woni chauffeur jo on tummo yeeso sonnajo tuyyo wonu ɓaawo ɓe maaki dagotako ko waɗi ko ɓe weddoduɓe nder toon ɓe wawa yewtude hakkunde maɓɓe ɗon ko luttuɓe ɓen ala nande ɓe maaki isan ka motoru kadi ko wona noon ko waɗi noon kuppay kun helli faaka ɗo wona ko zuma haram ma kun jiwum ɗo kadi kun helli faaka e hoore mum kun gaynata hay hunde bal ko honɗum ɗettanma kun jiwum ɗon tigi suttina kun ɗon foppodirgol e worɓe janamɓe kun no du'a ne'ede gila ka kun wonɗon boobo hara kun foppodirta e ɓeɗo worɓe janamɓe gila ka kun fuɗɗi manditade ɗum kono waɗal woɓɓe goo no woni si ɓe wondi e sonnajo goo kamɓe hiɓe buumi on ɗon kañum no tiggi tum ɓe na hikkano en hakkunde ɓa on ɗon ala barki kanko ko innete barki kon ɗum ɗon no yaari funnange himo hammude hirnange o doga an goɗɗo innama joni ɓa an hiɗa acciti yeeso ma ngon awwonan en tummo ɗon min mi wona ɓaawo mi mana ko ɗum woni e hino jahannama yaw min mi wonana e ɓaawo inna awa wakkiloɗa yaha wallahi ko angal barki ari kanko ɓa emo buumi kanka yo yaw hakkunde kono ɓa tun an a hollimo wonde bimana an na dina wonɗa jokkude an kan ala hulde joomi ma hay nden tiggare ma ɗon haray ko nafiki yagal waɗirɗa o innama joni ɗa andi ehe min ɓaamiɗo buumi an non ɓa a buumaki haray jankari wonan en hakkunde jankari ɓa barki no dogi mo dogi barki o ara wonano kanko o noto gorko janano wallahi ɗum ɗo no hawni ko si on accali onon ɓe sonnaɓe buumiɓe wonɓe ñakkinde oɗo sunna ko si ɗon nande num ɓeeɗo joginayɓe taxi moto ko ɓe woni wowlude kon e fii moɗon hara hiɗon nande ɗum ko pelleto hulay joomi mo jooɗagol ɓaawɓe ɓaɓe wowlay sarahatan woɓɓe maɓɓe innay no jiya ko ɓurata ɓe welde ɗettugol sonnajo buumiɗo haa ɓe inna ɓalli ɓen ɗin no ɗaati sabu honɗum an oɗo sonnajo a hersata joomi ma sifaɗi piiji ndaari yumma meɗen fatima radiyallahu anha sonnajo ali ibni abi talibin geɗal jo nelaano on sallllahu alayhi wa sallam yumma meɗen fatima ɓe maaki kamɓe wonde no jeeya e ko maapini ɓe na dey ka ɓe wuuri ɗum yo gorko janano memuɓe ɗum maapinaɓe gila hijabu tippiɓe waɗi hijabu gorko janano yi aali ɓanndu maɓɓe gorko janano foɓɓaaki ɓe ɓe maaki ɓe mari maapu gooto pet ko on maapini ɓe ko ñande ɓe waali fure ɗulle kadi no heɓo sonnaɓe lootayɓe ɓe kono tawa ko naɓata ɓe ka kaburu fure maɓɓe on koye hoore balɓe worɓe janamɓe wonata tawa ko ɓen worɓe janamɓe kadi ukkata ɓe ka nder kaburu ko ka ɓen foppotoɓe fure on ɗon ko ɗum maapini ɓe sonnajo mo tawata ka ko won ɗon fure o huliwata gorko janano memu an noon hiɗa dogude hattirde dogugol ara tawa on gorko janano noon inna miɗo ari ɗo ya bambanmi hundoma alɗon fotto yahon e hoore ɗum an noon e oɗo geɗal jonelaɗo alayhi salatu wassalam o fof ko aljanna faallo on fof ko yiite hulɗon ko wallahi summa wallahi onon ɓeɗo sonnaɓe andite kambaji ɗi marano ɗon nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama maka nino en
wonde ko ɓe humpita kon ko sonnaɓe ɓen ɓurata ɗuɗoyde ka yiide wonde ko ɓe humpita kon ko sonnaɓe ɓen ɓurata fanɗoyde ka aljanna e onon ɗum ɗo waajali o nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani en ka hadis abi hurayra wonɗo ka sahihayn ɓe maki ittala'tu fi ljannati fa ra'aytu aksara ahliha alfuqara wattala'tu fi nnari fa ra'aytu aksara ahliha annisa ɓe maki min nelaɗo moɗon on mi weeɓitanama aljanna on mi ndaari tawi ko ɓura maranede toon ko ɓeɗo wasuɓe mi weeɓitana yiite ngen kadi mi ndaari mi tawi ko ɓura maranede toon ko ɓeɗo sonnaɓe nelaɗo mo tawata la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ɓe maki ɓe holla yiite ngen tawi ko sonna ɓen ɓuri marde place toon kamɓe ɓura maranede toon ɓe gayni ɓe maki ka hadis abdullah ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maki ya ma'shara annisa'i tasaddaqna walaw min huliyikunna fa inna kunna aksarna ahli nnari ɓe maki hey ko onon sonnaɓe mi waajo on ɗuuɗe ittugol sadaka nani haysi ko cuɗaari ko wonduɗon e muɗum ko cuɗinorton kon bi maana piiji ɗi tawata ko ɗi laɓintinorton dagiiɗi haysi ko ɗin ɗettoton okkitiron ɗuuɗe ittugol sadaka ko waɗi min mi humpitama ko onon ɓurata ɗuuɗoyde ka yiite jahannam kamɓe nenaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani en ka hadis imran ibni husaynin wonɗo ka sahih muslim ɓe maki inna aqalla sakini ljanna annisa ɓe maki natoyayɓe aljanna ɓe fo immorde ka aduna ɗo ko ɓurata fanɗude e maɓɓe ko ɓeɗon sonnaɓe nane maku nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde ɓurayɓe ɗuɗoyde ɓen ka yiite ko sonnaɓe ɓen ɓurayɓe fanɗoyde e yimɓe aduna natoyayɓe aljanna ɓen kadi ko ɓeɗo sonnaɓe ɗum ɗo no hani waajude goto kala mum o anniyo kanko sonnajo o wondema ko pellet inchallahu o jeyatake e ɓeɗon sonnaɓe ɓe tawata ko yahoyeɓe ka yiite ko jeyote koye ɓeɗo fanɗuɓe yahoyeɓe aljanna ɗum le wonirta sina yo ɗofto allahu tabaraka wa taala ko ɓe kanko sonnajo o ɗofto allahu subhanahu wa taala naare hande kono anda allahu toñata o naadiroyta sonnaɓe ɓe yiite fi tun ko ɓe sonnaɓe ko sabu tawde fof no andi ko faggiteto kon ko boni ko onon sonna ɓen ɓuri ɗuɗude e mum ndaare hande yaasi no wayi ndaare hande yaasi no wayi a yaltay e leydi islamu tawa suusata ɓantude gite maɗa ɗen minitaji jowi hara heɓali ko ugginimma ɗum ɗo fof ko onon ɓeɗo sonnaɓe ɗum ɗo fof ko onon iblisu alayhi la'ana nde yumma meɗen hawwa ɓe tagano wona oɗo kermokojo makiri noon imamul ghazali kañumma imamul manawi ɓe maaki wonde nde yumma meɗen oɗo hawwa ɓe tagano iblisu alayhi la'ana ewnino o noddi ɓe o wi ayyatuha almar'a anti nisfu jundi wa anti sahmi alladi armi bihi walan akhta'a abada o wi hay ko yo sonnajo awa yaka seede ma dey ko teddungal ma ko an woni feccere konu angumi haɓirta ngum fi yawgol yiite jahannam ko an sonnaje woni dagawal angal mi ɗettata ngal mi fampo worɓe ɓen kala mo mi famporima an ko pellet on ɗon mi wopatamo few sa inelaɗo on maaki sallllahu alayhi wa sallam wonde sonnajo si yalti istashrafaha seytan sonnajo si yalti iblisa cuɗay fi makko si o hucci o ara e mbaadi ndi tata ko ndi iblisa labini si o fewti kadi o ara e mbaadi ndi tata ko ndi iblisa labini haray watte yili moƴƴa onon ɓeɗo sonnaɓe rentoɗon e oɗo iblisu alayhi lana rontoɗon kadi hattirde rentagol e alyahudu e annasara jogite nde deftere allah jogitoɗon o sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wone yondiniɓe e kaaɗo diina wata on nandu e ɓeɗo rewɓe heferaɓe serte e maɓɓe hattirde sertugol aray e jonde meɗen ɗen juuti en daara e darde ɗo inchallahu azza wa jal وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والكسل ولا والبي والإبانتال